Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kwibendera TV nitwa na Cretine Hirushwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yongeye gukozanyaho n'abafatanyabikorwa aba FARDC ni mu gace ka Rubero. Ibi byabereye turababwira kandi ko Perezida Tshisekedi yagize icyo avuga nyuma yuko hatangajwe umugambi w'uburizwamo ryo kwivugana Joseph Kabila wigeze kuyobora Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose ni kwibendera TV nitwa na Cretine Hirushwa mbahaye ikaze ari nako kandi nongera kubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nanashimira mwe mwamaze kubikora. Turi tariki ya 20 Kanama muri mwaka wa 2024 ninjiye muri studio mu makuru avugwa akakanya. Kuri wa kabiri tariki 20 Kanama imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na Wazalendo bahanganye n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu ya Majyaruguru mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano ikomeye yabereye ahitwa Katwa ni muri Rubero no mu nkengero zaho ku muhanda Kirumba Kikuvo Kamandi. Bivugwa ko yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 na abawazalendo bo mu mutwe wa FPP-IP nkuko amakuru agera kuri Kivu Morning Post dukesha inkuru abivuga. Ku ruhande rwegereye M23 baravuga ko ingabo za FARDC, FDLR, FNDB bagabye ibitero ku birindiro bya M23 kandi bakaba abangije byinshi ndetse bigahitana abaturage batari bake, nubwo umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano utigeze ushyirwa hagaragara. Ku ruhande rwa M23 kandi bavuga ko nubwo iyi mirwano yabagabweho ariko basanze biteguye ndetse bakaba babashije kwisubiza inyuma nta gikanganye cyangwa se nta gihungabanye ku rwabo uruhande. Gusa ku ruhande rwa M23 bavuga ko babajwe cyane no kuba iyi mirwano yaguyemo abaturage bakomeje kuzira akarengane bagwa muri iyi mirwano ikomeje kugabwa n'ingabo za FARDC. Ku rundi ruhande twihuse turababwira ko Perezida Tshisekedi yagize icyo atangaza nyuma y'iburizwamo ry'umugambi we wo kwivugana Joseph Kabila wigeze kuba perezida w'iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi avuga ko akoresheje imbuga nkoranyambaga umukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yongeye gushimangira ko Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu atera inkunga FC ibarizwamo n'umutwe wa M23. Hari hashize amasaha nka 15 bitangajwe ko igihugu cya Zimbabwe cyaburijemo umugambi wa leta ya Kinshasa wo kwivugana Joseph Kabila ndetse na General John Numbi wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoje nibwo iharare muri iki gihugu cya Zimbabwe hari hateraniye inama y'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse bikaza kuvugwa ko uyu Tshisekedi yari yitwaje abantu bateguwe bo kwivugana Joseph Kabila n'uyu mugabo wahoze kuri igipolisi cya RDC. Tshisekedi nawe nk'umunyamuryango ukomeye muri uyu muryango SADC yaritabiriye inama yari igiye kuba ku nshuro ya 44 nkuko byavuzwe. Mu kwitabira kwa Tshisekedi yari yazanye n'itsinda rigwiriyemo abasirikare bakora mu ishami rishinzwe iperereza aho yari rigizwe n'abantu 34, ariko aya makuru akavuga ko iri tsinda ryari ririmo ryita abacuruzi nyamara bari ku mugambi wo kwivugana Joseph Kabila wigeze kuba perezida w'iki gihugu.
mu gihe aya makuru yaramaze gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga kuva ku munsi w'ejo hashize tariki ya 19 Kanama muri uyu mwaka wa 2024, Perezida Felix Tshisekedi kuri uyu wa kabiri yahise atangaza ashimangira ko umuterankunga ukomeye w'ihuriro rya AFC ari bwana Joseph Kabila. Aha Tshisekedi yagize ati nukuri kandi imbivuga mbizi neza, Kabila niwe muterankunga ukomeye wa AFC ibarizwamo M23. Tshisekedi yongeye gutangaza ibi mu gihe mu minsi ya vuba yagiye yumvikana ari gushinja Joseph Kabila gukorana bya hafi n'umutwe wa AFC na Corneille Nangaa. Bwa mbere Tshisekedi abivuga yabitangaje ubwo yari Brussels mu Bubiligi, ni mu gihe yasohokaga ibitaro yaramazemo ibyumweru bitatu abirwariyemo, aho yagize ati turabizi ko Joseph Kabila ari mu batera inkunga barwanya ubutegetsi bwacu, si ibyo gukekeranya oya n'umwe na M23. Uyu munsi rero Tshisekedi akaba yongeye gusubiramo ko Joseph Kabila ari we umurwanya ndetse ari we ukuriye abashaka kumuvana ku butegetsi yitwikiriye umutaka wa M23. Kubirebana ariko no kuba yaba ari we wari wateguye bitero byo kwivugana Joseph Kabila, Tshisekedi ntago yigeze yerura mu rurimi rwe ngo avuge ko ari we wari wateguye uyu mugambi. Gusa makuru twatambukije ejo twabwiye ko leta ya Zimbabwe yataye muri yombi bamwe mu bari bari inyuma y'uyu mugambi wo kwivugana Joseph Kabila. Gusa kandi ku rundi ruhande uyu mugambi ukaba warapfubye kuko aba b'intasi za Tshisekedi batigeze babasha kubona Joseph Kabila ngo babashe kumwivugana. Reka rero twe kwibendera TV tubabwire yuko inkuru y'uyu munsi tuyisubikiye ahangaha, ariko kandi tubizeza ko inkuru ari akagaruka. Nkuko tubibizeza tuba tugomba gukomeza kugenda tuzibagezaho uko ziba zigenda zicicikana hirya no hino. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni kwibendera TV. Ndabutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Ubikoze uba ugize neza. Turashimira kandi namwe mwabikoze. Imana ikomeze kubaha kugira ubuzima bwiza, ari nako kandi namwe hirya no hino ku isi tubifuriza kugira amahoro n'amahirwe, kandi ariko dukomeza kugenda twishimira uburyo mudutera inkunga zitandukanye ku Ibendera TV, muduha ibitekerezo, mutwandikira munyuze ku ruhande, mutubwira muti inkuru zanyu ziradushimisha. Ndabashimiye cyane rero, mugire amahoro.